سیوم январ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ барои шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагидорон ба шаҳри турсунзода ташриф оварданд. дар деҳаи зарбдор президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст бо фаъолияти меҳнаткашони хоҷагии деҳқонии доно шинос шуданд. дар ин хоҷагӣ парвариши сабзавоти барвақтӣ помидор дар шароити гармхона ба роҳ монда шудааст. дар хоҷагии деҳқонии доно дар масоҳати 0-160 гектар гармхона ташкил карда шудааст ки дар он беҳтарин навъҳои помидор парвариш карда мешавад. хоҷагии мазкур соли 1996 ташкил гардида то имрӯз саҳмдорони он бо гирифтани ҳосили баланд дар баробари таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулот содироти онро ба хориҷи мамлакат ба роҳ монда даромади хуб мегиранд. мо замини 3 гектар 20 сотик замин аст. ҳамин ҷумла 60 сотик гармхона. гармхона ба ман ҳамин помидор бодиринг тайёр кардастем. помидор тайёр шудагӣ ҳамин 10 бор чиндем ҳозир. замин зимистонда бо бозори шаҳрмона, бозори худмона маҳсулоти тоза қатъи таъмин мекунем. помидори израилский ҳамин касандра қатъи данатони мо шинондагӣ ҳозир. ҷаноб оли ба пешумои миллат ба раҳмат мода ҳамин хеле шароита карда додааст. ҳама сола ҳамин гармхона 20 тонна бодиринг помидор ҳосил мегирем. президенти мамлакат барои истифодаи мақсадноку оқилонаи замин ва гирифтани ҳосили дилхоҳи маҳсулоти барвақтӣ баҳои баланд доданд ва ба меҳнаткашон ҷиҳати рушди соҳаи афзалиятнок, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ғанигардонидани бозори истеъмолӣ ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ бахусус помидор маслиҳатҳои муфид доданд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ парвариши сабзавоти барвақтӣ дар шаҳри турсунзода бо истифодаи мақсадноки замин ва бо назардошти талабот ба роҳ монда шудааст. имшабрӯз аҳли заҳмат маҳсулоти барвақтӣ аз ҷумла помидору қаламфур, турб ва шалғамро ҷамъоварӣ намуда ба бозорҳо ворид мекунанд. ҳосили сабзавоти барвақтӣ дар гармхонаҳо беш аз ҳар вақти дигар фаровон буда дар ин самт хоҷагидорон фаъолияти босамар доранд. дар шаҳри турсунзода зиёда аз 17 гектар гармхонаҳо мавҷуд мебошанд. айни ҳол зиёда аз 10 гектари он асосан кишти сабзавот ба роҳ монда шудааст. мақсади асосии гузарондани кишт мо дар фасли зимистон таъмини бозори кишвар бо маҳсулоти тару тоза. дар гармхонаҳо зиёда аз 100 нафар одамон кор карда истоданд, фаъолият карда истоданд. содироти маҳсулоти гармхонаҳо ба хориҷи кишварам бурда истоданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба раиси шаҳри турсунзода ва хоҷагидорон дастуру ҳидоят доданд ки бо истифода аз имконоти мавҷуда бозорҳои пойтахти мамлакат шаҳри душанберо дар ҳама фасли сол бахусус зимистон бо маҳсулоти тару тоза таъмин намоянд. сокинони меҳнатқарини шаҳри турсунзода барои дастгириҳо ва талошҳо баҳри беҳдошти шароити кору зиндагиашон ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзи сипосу миннатдорӣ карданд. мо кормандони гармхонаи замонавии хоҷагии деҳқонӣ ва номи доно ки дар деҳоти зарбдори ҷамоати турсунтойчӣ воқеъ мебошад кор ва фаъолият менамоем. дар даврони истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббус ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва инчунин соҳибкорони маҳаллӣ барои пешравии некуаҳволии мардуми шарафманди тоҷикистон як гармхонаи замонавии мавриди баҳрабардорӣ қарор додем. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорон ва деҳқонони ба нангу номуси ватан хеле пешравиҳо дар самти истеҳсоли маҳсулот кишоварзӣ аз қабили помидор, бодиринг ва дигар сабзавот дар тамоми бозорҳои ҷумҳурӣ барои беҳбудӣ ва некуаҳволии мардум кӯмак мерасонад. дар ҳамин ҳоҷагидорӣ 4 сол баркор мекунам. ман ба пешвои миллат миннатдории худро баён мекунам. хоҷагидоронро дастгирӣ кардан ва мо духтарону занҳо соҳиби ҷои кори доимӣ гаштем. баъд аз шиносоии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо кишоварзон ва фаъолони шаҳри турсунзода суҳбати озоду самимӣ намуданд. сарвари давлат ба кишоварзон оид ба истифодаи оқилонаи замин ва анҷоми саривақтии корҳои саҳроӣ дастуру маслиҳати муфид доданд. ин сафари аввалини ман дар соли нави мелодӣ. ин рӯз рӯзи 3 январ ман ният кардам ки аз худи дидан кардани шаҳри бостони турсунзода ва махсусан аз кору бори деҳқонони асили ноҳия доир ба таъкид мекунам. пеш аз ҳама як масъала доир ба баландбардоштани маданияти истифодабарии самароноки замин.
از یک گکتار زمین آبی 3-4 حاصل گرفتند. شما تجربه کلان دارید. من از یک دیدن یک مرتبه دیگر آماده دیده بودم. علاقه مساحت گرخانه ها شده زیاد شد. 18 گکتار لیکن کم. آینده زیادتر کردن لکن. هر یک اویله باید زمینی نزدی حوالگیش ده. نه اینکه زمین های پرزیدنتی. زمینی نزدی حوالگیش ده میتواند به خراجات زیادتی سبزوات کشوند. پیاز، گشنیش، اوکراپ، دیگر. نه رئیس شهر دوشنبه همراه من آمدن. اونا هم دیدن بخواهم برای تامینات کردن پیش از همه اهالی پایتخت. مردمی خودمانه با سبزواتی تر و تازه و از جهت اکولوژی تازه باشد. خب ما دیدن کردم من صحبتی که کوتاه با دیگران داشتم خیلی اونه که پمیدار و بادرنگ کش میکنن اونه که حاضر سبزوات های خوب است شما تجربه کلان دارین من وزیر معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان زاکی زاده وزیر کشاورزی را سپارش میدم امسال در شهر تورسون семинари ҷумҳуриявӣ доир ба истифодабарии маданияти баланди заминро ҳам маданияти замин ҳам сабзавоткорӣ ва ҳам боғу токпарариро як вақти муайян моҳҳои май ё ки моҳҳои апрел дар ин ҷо ё ки моҳҳои июн мегузаронед ки тамоми мутахассисон ва роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонии калон омада аз таҷрибаи шумо омӯзанд برای هم آمادگی دیدن در کار هم کوشش کنیم که از هر یک وجه زمین مخصوصا زمین های آبی ثمراناک استفاده بریم دیده ایستادیم که اهالی ما سال با سال زیاد شده ایستاده است من همین سال اولی سالی است که در بازارهای پایتخت ما در عرفه سال نو میلادی نرخ نوای میوه سبزوات حتی محصولات گوشتی شیری بالا نرفت برای چی نرفت برای آنکه استحصالات زیاد بود تامینات در بازار بیشتر بود یعنی اهالی را طلباتش قانع کرد مردم هم خرسند مردم پایتخت هم قریب 1 میلیون نفر خودی شهر نوایی مملکت هم از اون جلوی شهر دوشنبه تمامی مملکت همین است یعنی اگر خوبتر زحمت کشیم مهنت کنیم خودمون را تامین میکنیم هم صادرات کنیم پیش روی شما را یگان کس نمیگیرد اینجا ارزان است مرحمت بار کن کشورهای دیگر کجایی که نرخ بلندقطعی پیشنهاد میکنن برید فروشید درآمد گیرید زندگیتون خوب و بهتر کنید پیامی من گوش کردید فهمیدید چیکار کردم مدکار آبادانی را از خانه و در خودمون شروع کنید وقتش بود که خانه میساختید برده محکمت میکردن همین خیلی است همین شهری توسان چندین کارمندان خدمتچای سابق دولتی در محبس هم بودن که خانه‌اش بالاش شیفر پوشانده است یا که فوندامنت کرده است یا پدوال کرده است همین که ناباد ماند حالا شرایط است با صنعتی بلند معماری زحمت کشیده سطح صفت زندگیتون خوبتر بهتر کنید خانه‌های نسازین چند آشغال نسازین با فرزندان نبیره ها و کنیتون زمین های نزد آلیگی را ثمراناک استفاده برین 1 سال 3 بار حاصل گیرید 2 بار رزق روزی فرزندان را یک قسمتش را تامین میکند بحث از زمستان ده ما هم که طبیعت خوب زمین خوب خداداد داریم که اگر همین 4 فصل سال ده ما زراعت به کار میگیریم کبوتی هم میشد سبزوات هم میشد دیگر هم میشد پیش از همه چیکار میکنیم بعد دیگه همین فرزندان خودمون ریزه کردیم دیگه انداختیم پیشی دسترخوانی شوهر فرزندانش یک قسمتی مواد غذایی را از نزد حولگی از زمینای پرزیدنتی و قانون هم آمده زمینای پرزیدنتی را اگر نزد استفاده نبریم قانون قدی باید برگردانده گرفته به دیگر شخصان دادن در کار یعنی ناشکری کرده ما در کار نیست زیادتیشه کجا برده فروخته درآمد گیری چی بازار داخلی چی بیرون هست صاحبکارا تاجران هست میگیرند سالها پیش هم بود حاضر هم هست برای بیرون فروش درآمد گیرید سیاست دولت و حکومت همین
که ما هر چی زودتر تیزتر توانیم هم وطنمون رو آباد کنیم، هم حجم استحصال محصولات زیاد کنیم، هم قدرت صادراتی دولت بیشتر کنیم، یعنی صادرات کنیم، درآمد بیشتر گیریم، هم سطح و صفت زندگی پیش از همه خلق تاجیکستان رو بلند برداریم. این با مهنت یک با سپارش پرزیدنت نمیشه. رهبر دولت راه درست نشان میدهد. همینطور نه. همین پیام من برای یک ساله نیست. برای آینده راه دورنمای رشد و ترقیات دولت تاجیکان برای 100 ساله ها است. از روی همین کار کردم مونده. بعضا مشکلی هایی است که او را در یک سال نمی شود، در 2 سال نمی شود، 5 سال، 10 سال، 20 سال در کار. همین زینه بعد زینه نقشه گذاشته، مقصد گذاشته، همین خیلی پیش رفته مونده کن. چی گونه که فرزند در تربیه میکنیم از روزی تولدش تا به 18 پدر و مادر چی است؟ اول خدا میگه که فرزندم کیه. فرزند ها چیکار میکند؟ تربیه میکند، کلان میکند، بوایه میرساند با آرزوی امیدی که آینده فرزندش متخصص میشود، دانشمند میشود، در سن سالی کلان سالی پیران سالی دستش میگیرد، یکی نامبرداری پدر و مادر میشود. همین خیلی است؟ انا برای همین ما معین کردیم راه و روش آینده دولت و خلق تاجیکستان کنتان. وطن ما را دوست داریم. صرف نظر از ملت و نژاد و دیگر همه ما وطندار بگیم شهروندی انمین خاک اجدادی هستیم. دوست باشین، برادر باشین، خیش تباری کنید. خب سلام علیک انسان. از همه و قیمتترین این مهر و محبت، عزت، احترام انسانی است. آن چیزی که در سالهای آخر کمتر کاهش یافته است. اینا برقرار کردن مونده کن. در شهر نباشد اگر 1000 معیوب است. اونا را زندگی ما ناز باشد اگر کوشش کنیم که دستی دراز داشته باشیم، کمک رسانیم. خب بعد مثلا اویلای کم بیزاید، یتیمان، معیوبان، انا این میشه کاری ثواب و کاری خیر. خانه و دری اونا را بنابرد، من رئیس شهر هست، بنابرد بینیم زندگیشان که نمیرسد، مصلحت کنیم در محله، در همون دیها چند نفر هستن؟ 5 نفر برای 3 سال تقسیم میکنیم. فطری روزه داریم، فطری روزه بعدی ماه شریفی رمضان، ایدی قربان در چی داریم؟ قربانی میکنیم. همین خیروای کردن جمع میکنیم، میریم خانه و در همون یک تشه درست میکنیم. سال دیگر نوبتی دیگرش میشود همون هم که هست؟ شهروندان مای شما، فرزندان مای شما، خیش اقربای مای شما. الان این میشود رکنهای دین مبین اسلام، از آیات شریعتی، آیات ربانی، صدقه و خیرات بکی. ما پیش راه صدقه و خیرات بیکردگی را نگرفتیم. اونه که یک کوچه را راست میکند، اونه که یک مکتب میسازد، اونه که در یک دیه آب میبرد، از همه باز و کاری ثواب این آب دادن است. بینید تا کشورهای عربی را وقتهای ویده چاه میکندن، در کمیستان ها چاه میکردن، آب میبراوردن که شاید یکان قاروان میگذرد، حیوان میگذرد، شترای میگذرد یا که تاجرای میگذرد، از همین آب استفاده برند و ثوابش به همون شخصی که وی کرده است میرسد. دیگر که 2 سال پس 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، 2 سال پس می شود که ما همچون دولتی صاحب استقلال و آزاد هستیم. تقدیرمان در دست خود ماست. برای چیکار کردم مونده کن؟ وقتی که دولت داریم ما شما، وقتی استقلالیت و آزادی داریم ما شما، از این همه نعمت‌های به بها پیش از همه شکرانه کرده، این خانه ما شما است. کلی مردم تاجیکستان زحمت کشیده پیش از همه
خانه خودم اونا چیکار کردم اونا کار آباد کردم اونا کسی زحمت میکشد راحتش هم میبیند همخنه مثلا همین تاجیکستان ده حاضر من همین دوره و کمتر کمابی شد چیکار کردن در کار دیخانه خوبتر میتونن متخصصا میدونن یک خواب مونید آب مونید نگاه نکنید تا سیر آب بی و دیگر یک خواب مونید یکی طرزی بلند برداشتنی حاصلناکی زراعت ها مخصوصا میوه و پخته من سبزوادم زمین وقتی یک خواب میمونید چی فایده داره بعضا حشرات که یخ میشود زمین در بودایی اگر شدگار کرده مانیم میکشد دیست میکنه در وقتی که زراعت کردیم حاصلاتش بلند میشه وقتی بیخی درخت اگر به شرطی یک خواب موندیم 2 هفته کمش ده گل کردن درخت کرخت میکنه پیشتر گل نمیکنه پستر گل میکنه که پستر چه گل میکنه گل کرد خیلی 70-80% آن است که حاصلاتی میوه زیاد میشه اینا دیخوانا خوب میدونن آب رفته ایستاده است اینا آب یاران هم وای شد گرفته زمین در ماندن در کار زمین های پخته است شالی است نیال های باغ هایی که در زمین های هموار است وای کرده ماندن در کار دیخوانا در تمام جمهوری کردن در کار یک کار دیگره مسئله باغ پروریده حتی تا ولایت مختار کوهستان بدخشان وادی رشت جایی که برف است چیکار میکردن بابای ما پدرای ما وقتی که برف میبارید ما بچه که جوان بودیم از بالای باغ برف میرفتیم پایان بلند میشد مجبور میکردن بیخی درخت انگور دا پیش میکردیم بعد میگفتن سون کن پاختی برف با بیخی درخت دا برده کشانده سو میکردیم انا که بعد فهمیدیم چی نمیفهمیده برای چی انا که بعد فهمیدیم که برف خلوک است که وقتی بیخی درخت که تابستان عموما قریب 7 ماه 8 ماه دیگر باران نیست زمین نیست این خنکی بیشتر پایان می رود چکر می رود این هم حشرات نیست میکند نم آیسته 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 به نهایت چکر می رود حاصلاتی را تابستان در نهال اذیت نمی کشد حاصل بیشتر همشه حاصلش نگاه داشته قبیله می توان حتی همین کارا را میکنن فقط یک در وادیان در همه جا همین کارا کردن نکن آن نقشه چارابینی که در شهر دارن صاحب کارا تاجرا فقط وظیفه اونا نیست کلی مردم از خانه رئیس جماعت داریم فعالا هست حزب خلق دموکراتی هست دیگر مقامات هست داریم شورای جمعیتی داریم کلان سالاران داریم دیخانه هر یک عائله را در آمده از نزد حولگیش از خانه و درش جای خوابی فرزنداش کجا در درس تیار میکند کجا در خوراک میخورد کجا در جای خوابش است چگونه شرایط زندگی دارد شرایط زندگی خودمان را بهتر کنیم غمی فرزندا را خوریم تربیه کنیم خوراک مواد غذایی خوبتر تیم که ماینشان عقلشان کار کند دانشمند شود آینده در عائله تامینات خوب کرده مونده کار غمی فرزندا را خوریم مواد غذایی با صفت باشد داریم سبزوات داریم میوه داریم شیر و گوشت و دیگر داریم پیش از همه فرزندا را تربیه کنیم تعلیم تربیه خوب کنیم وظیفه پدر و مادر همین است من اشاره کردم درست خواهیم که آینده تاجیکستان رشد ترقی کند ما نورسا را غمی آنها را خوردن مونده کار дар идомаи сафари корӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз боғи сомон ки яке аз калонтарин хоҷагиҳои ангурпарвари мамлакат ба шумор меравад дидан намуданд дар 0,150 гектар замини хоҷагии деҳқонии боғи сомон дар моҳи январ ҳосили ангур бо усули нигаҳдории табиӣ дар шохаҳои тогзор мавҷуд аст ки аз фаъолияти босамари аҳли заҳмат башорат медиҳад ангури ҳамин хеле табиӣ усули нав қатъи то ҳозир мана ҳозир имрӯз 3 январ зимистон ҳамин хел қапида ман кардан мо ҳаракат мекунем ки то баҳор қапидан ба соли гузаштаам кам кам ҷоя вай кардагӣ будем то наврӯз нигоҳ доштем мана имсол васеъ кардем
аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии боғи Сомон таҷрибаи бои нигоҳубини ток ва парвариши ангурро доранд, ки ҳамасола даҳҳо тонна маҳсулот ҷамъоварӣ намуда дар таъмини бозори дохилии мамлакат бо ангури хушсифат ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар фаъолона саҳм мегузоранд. дар заминҳои хоҷагии деҳқонии боғи Сомон 7 намуди ангур аз ҷумла ҳусайнии сиёҳу сафед, ғалаба, шоҳона, пешпазак, кишмиши сиёҳу сафед парвариш карда мешавад, ки тибқи нишондодҳо имсол нисбат ба солҳои қаблӣ ҳосили бештар дошт. хоҷагии деҳқонии боғи Сомон баробари парвариши васеъи навъу намудҳои гуногуни ангур инчунин ба чорводорӣ низ машғуланд. маврид ба таъкид аст, ки хоҷагии деҳқонии боғи Сомон бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2008 ташкил ёфта, айни замон 1102 нафар саҳмдор дорад. барои парвариш ва нигоҳубини ангур хоҷагӣ дорои таҷрибаи бои корӣ ва шароити мусоид буда, ҳамасола зиёда аз 1000 тонна маҳсулот дар сардхонаҳои он нигоҳ дошта мешавад. ҳамзамон аз ҳосили имсола дар сардхонаҳои хоҷагии мазкур ангур нигаҳдорӣ шуда, барои таъмини бозорҳо бо ин номгӯи мева аҳли заҳмат фаъолона саҳм мегузоранд. дар маҷмӯъ хоҷагии мазкур имконият дорад, ки то 2000 тонна маҳсулотро дар сардхонаҳо захира намуда, бо назардошти талабот дар дигар фаслҳои сол онро ба бозорҳои мамлакат барорад. дар хоҷагии мазкур ҳамчунин сардхонаҳо барои нигаҳдории сабзавот аз ҷумла сабзӣ мавҷуд буда, аҳли заҳмат имсол ба қадри кофӣ ин номгӯи маҳсулоти кишоварзиро захира намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баъд аз шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ дар шаҳри Турсунзода ба манзили истиқоматии яке аз деҳқони асил ангурпарвари номи Шодравон Ҳоҷӣ Камол, ки солҳои тӯлонӣ мешинохтанд, ташриф оварда дуову фотиҳа хонданд. дар шаҳри Турсунзода хоҷагии деҳқонии Ҳоҷӣ Неъмат бошад, дар майдони 105 гектар замин доман паҳн намудааст ва 95.6 гектари онро тогзори замонавӣ ташкил медиҳад. заҳматкашони хоҷагии деҳқонии Ҳоҷӣ Неъмат соли 2015 дар заминаи дастури ҳидоятҳои раҳнамусози пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи пурсамари замин аз қаламчаҳои дар ниҳолхонаи назди хоҷагӣ парвариш карда ангурҳои нави ҳусайнӣ, ғалаба, шоҳона, пешпазак, кишмиши сиёҳу сафедро широнидаанд ва аз ин ҳисоб ҳосили зиёд ба даст меоранд. заҳматкашони ин хоҷагӣ дар шаҳри Турсунзода мактаби махсуси худро доранд ва ҳамасола дар доираи дастури ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон талош бар он мекунанд, ки майдони киштро боз ҳам васеъ намоянд ва дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳм гузоранд. ин соҳада президенти муҳтарамон Эмомалӣ Раҳмон ин соҳада бисёр аҳамияти ҷиддӣ метиҳанд. соҳаи кишоварзида дар навбати худ با ماه انگور پروران بسیار توجه میکنند. خاطر وای ما سال تا سال باخور را زیاد کرسادیم. انگورای نوها را با خارج آورده اینا مطابق کرده بعد میشدگیشه باز زیاد کرسادیم. همین خیلی با حاصلی بلند گرفتن ده کوشش کردیم، حرکت کردیم. انگور ساخه سردرآمد است. از این یک شربت گرفتم ممکن، مویز گرفتم ممکن، یا که تر تازه فروختم ممکن. یک قسمش در وقت سیزن اگر فروشیم، یک قسمش با سرخانه داشته بعد من تا حاضر وای فروخته شده ایستاده. ما اصلا انگور روسیه صادرات میکنیم. یک قسمش افغانستان میره، پاکستان میره، دیگرش قرقیزستان و قزاقستان، همین مملکت‌ها هستند. 70% انگورمان صادرات میشه برای آنکه موجود حاصل دی باغ انگور در ترسونزاده ممکن زیاده از 5000 گیتار باشه. این برای بازار داخلی بسیاری میکنه. اینا حتما صادرات کردن در کار. 105 گیتار زمین ده 165 نفر سهامدار دار قطعی کار میکنیم. و زندگی سهامدار بسیار ناز. من کوچه ها را بینین اگر
هر یک اویله یک ماشین داره، یک تراکتور داره و خانه های دوی اتاقه ساخته ایستادن. این آبادی همین مملکت است. дар назди хоҷагӣ ҳамзамон сардхона бо ғунҷоиши зиёда аз 500 тонна бо мақсади захираи маҳсулот бунёд гардидааст, ки дорои 12 нуқтаи нигаҳдории маҳсулот мебошад. аҳли заҳмати ин хоҷагӣ, ки дар баробари ангурпарварӣ дар соҳаи ниҳолпарварӣ низ таҷрибаи ғанӣ дошта, ҳамзамон дар як қитъа замин 20 номгӯи ниҳолҳои ороишиву мевадиҳанда парвариш меёбад, ки барои сарсабз кардани кӯчаву хиёбонҳои шаҳр пешниҳод мегардад. дар маҷмӯъ хоҷагидорони шаҳри Турсунзода дар ҳама бахшҳои соҳаи кишоварзӣ дастовардҳои назарраси меҳнатӣ дошта, дар татбиқи яке аз ҳадафи стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ фаъолона саҳм мегузоранд.